I pozdrav drugari, dobrodošli na moj svijet preživljavanja. Danas ću vam pokazati šta sam napravio dok nisam snimao. Evo, čekajte malo da mi se učita i lagano vidite svijet. Dugo sam ovo igrao, evo ovdje imamo mač, evo sad to da vam pokažem. Ovdje imam jednu farmu šećerne trske, vidite ima dosta, pobilo sam je prije možda par minuta. Ovo su krave, imamo, ovdje su moje prve krave koje sam doveo, pa sam onda tamo ovo su ovce, čekajte sam da utišam. Ovci je, muska nije zvuk, tako, onda ovdje neka mala farma, moja bezvezinaš. Sad ovdje imamo farmu koka nosilja, šalim se kokošlju, koka. Ovdje imamo farmu pšenice, krompira, da ne ulazim sad u luk, mene odluka. Ja, mrkve, evo kuke. Čekajte da ajde, u stvar da ima da nećemo koju kuku doniti. Ovdje ima prvu, dvije, a gdje su tamo, da ne mogu se popiti. Eto, ulagu sam bio. Još tam kokušta. A jebem ti kokušta. Tako. To je navodno ovdje strećati što je. Onda prelazimo ovdje. Ajde da vidimo ovu prvu napred šta ima. Evo ovdje ima, vidite koliko je laka. Se udaviti još. Vidite ovdje imamo ako nešto vidite sve pod vodom. Šta imam? Ovo to je bezvezinaštvo, ako gledam. Onda ajmo prvo uvinicu ulja. Imaš ispred jedan krevet. Onda ovdje česa hrane. Evo mi je zlatni jabuke koje vidite. Našao sam novo zlata i onda imamo mi jabuka što tam sjećem. Drva i onda uzimamo. Šta onda ovdje imamo? Imam drva i guna. Baš sam puno radio na drvima da vuku dobijem. 2 iron sikire i još sam 4 tako se zovu kamene potrošio i s ovim nisam ništa radio sa dijematskom. Onda ovdje ima kamen, od kamena, ovdje staklo, ovdje koža, tam trave, knjige, barut i to, ajde tu. Gledajte sve ovo. Jedan tome domaći. Vidite šta sam dobio na 30 bila. Ovo sam dobio na 20. Gledajte koji je, dobro je to malo jače. I ovo sam dobio isto na 20. Ovi na 1 do 5 levila. I onda da dobio neći dobra i onda da ovo sve sastavim uniti. Ovdje je plamen, imam jedan takav moćan, to sam na 30 levila. Ovo sam pravio po gvozdano odijelo i gvozdani mač ispod zlatno dijelo i zlatni mač i luk i dobro to i ovdje kožnom. Onda ovdje oruđe, to sam sve napravio unaprijed da ne moram kasnije praviti. Ovdje imam 2 sikiru i ovo, kaj se zove, jedan naenchantovan, onda ovdje imam isto tako jedan enchant. To je u ovdje, u stvari ima još tamo prostorija da vam pokažem, imam ga kućicu malo. Vidite, imam 17 dijamanata, kopao sam, koliko da bi našao se tiha, više sam našao, nisam tako, ovdje imam ovo rude. Onda crven kamena, uglja, zlatni poluge, lapis lazulis. To napravim. Onda ovdje su napike, to je sam otrovni napike. Evo su stakle to. Onda, u nas ima puno boščica. Dobro tu, ajmo sad onda. Ponovno se vraćam na ovu staru prostoriju. Ovdje imamo
jedan je ta začaranje knjige. To ću nešto kasnije vam pokazati. Ovdje vam je bez veze izađe. Majstor pečate, možete pečati, a možete promašiti. Još je ovako. Ovdje imam da gledate lijep zalazak sunca, kad je zalazak odao spavati. Najedimo sam časkom i ajmo prespavat pa da vidite što ima. Eto ga, prespavao smo časkom, vidite neka zalaga kad. Nema on ljudi. Eto, gledajte sad ono. Tu morate brzo da stisnite iza. Vidite, ovdje jedna mala prsto. I to, pošto je moje ostrvo, nakon ja živim na vođteji, da sam kako napravim meni dole ispod i mogu izaći. Vidite, imam van ostrvo. To je bilo na ovom ostrvo i sad da sam odim. Sve sam vam pokazao na ovom. Ovdje idemo na drugu da vam pokažem još malo Neder portal. Ima fanu Viljanskog liša ili Neder vart. Vidite, ovdje ima most, je lijepo. Osmalo da je ratarski, ali čekajte da se popne ovo gledano. Vidite, odavde se vidi moj portal. Mogu skakati. Zalaganje ovdje za. Ima super uliz. Ja ne vidim sad onim tam putem. Čekajte sam da. Uzeti ćemo zemlje. Tu je moj portal, a vamo pored njega je farma Neder vart. Ovdje sad ću vam pokazati ono sila s kojim smo trebali doći, a mi smo pogriješili, ajmo tu polako uvijek. Ajmo hadi tu ljeska, ja sam pronašao. Onda ovdje imate ljeske, popnijete se i eto ga. Onda imate ovdje u kuću, tako to sam već pokazao. Ajde da se popnije. Ovdje ćemo da završimo epizodu. To je toga, čekajte sam da. Vidite, ona se sve sjaju. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se.